नों मानिक सरकार से त्रिपुरा राज्य उग्रपन्थी रकनो चुबानाय आसल मदतदाता आबो प्रुफ दंगो सालकिसा सकांगो बलंगनि बरक बाय गदालजाक हास्तिनि किसासक रिजनल पार्टी हिनै याक्सि बदलनि रीडर मानिक सरकार सामानि ककनो तयै फिरक मंग्रना थांगै आबो हाइनो कौशल सामुंगतै साखा ATTF नि सुप्रीमो रंजित देबर्मा সন্ত্রাসবাদীদের যে দৌরাত্ম্য এটা তো বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার থাকার সময়ে প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরেও এদের নিয়ে আমাদের দেশের ভেতরে ত্রিপুরার কোনো রাজনৈতিক দল খেলবার চেষ্টা করেছে। টাইগার ফোর্স এটা তো একেবারেই ছত্রখান হয়ে যায়। তাতে পুরনো সন্ত্রাসবাদী স্বাভাবিক জীবনে এসছেন, নতুন করে কোনো উপজাতি রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত তাদের কাউকে কোনো রাজনৈতিক দল যোগাযোগ করছেন, কথাবার্তা বলছেন এবং এরকমও অভিযোগ এসছে যে প্রথম যারা অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়লেন তাদের যখন ইন্টারোগেট করার চেষ্টা হয় তখন সম্ভবত খুব প্রভাবশালী মহল থেকে ইন্টারভেন করার চেষ্টা হয়। তো অন্যান্য জায়গায় এদের সঙ্গে টাকা পয়সার লেনদেনও হয়েছে, এরকমও কিছু কথাবার্তা শোনা গেছে। এদিসি চংবারি সিমিয়া হাস্তেনি যত চংবারি পাইখেন কামি আমচায় নুকজাগো সিলাইপা থামতৈনি রকনি उफ्ला काफ्ला एबा बलंनि बर रकनि मुंगै चंबारि ओ कप्लाय ओंनानि बागै सामं सित्रा खायनाय रकनो सामंगो थेपामानि चल आबो कताल ककलिया हास्तेनि जत लुकु रकनो साइमान बायो लाइथांमानि जरावो हापांगो किफिल फिनानि बागै साबुनि हापांनि जरावो ब बदल स्नामजाखा एबा ब बदलनो सामंगो थेपावै बदलनि जत नाहार मुंसुपुंखा हास्तेनि थोंखोरों आदं रक आबनो तयै कताल खेतै मुंसा सानानि कक सिक्रिखा फेबा हाइनो हे एदिसि चंबारि नबस कांगो तनै बदलनि मुं सायाफानो बलंनि बर रक बाय गदालजाक हास्तेनि किसासक त्रिपुरा रिजनल पार्टी हनै ककसिल सामुं साका याक्सि बदल CPM पार्टीनि आदं मोचां मानिक सरकार हास्तेनि दालबिदाल ककथुमबे देगो आवेमुं ओंमानि नुखेनो बिनि अ ककसिल सामुंगो फिरक मुंरखा हास्तेनि दालबिदाल बदल थोंखोरों आदं रक आबो हाइकेनो ब रिजनल पार्टी बलंनि बरक बाय गदालजाक आबोनो तयै हास्ते हापांनो मारि बलाय एबा प्रुफ याफारथों हनै कक फिरक मुंरखा IPFT यांगताय खाकसा फाइसिं एदिसि चंबारि नो बसकांगो तनै बलंनि बरक बाय गदालजाक हास्तेनि किसासक त्रिपुरा रिजनल पार्टी हनै मानिक सरकार सामानि ककनो फिरक मुंग्रना थांगै ATTF नि सुप्रीमो मोचां रंजित देबर्मा ककसिल सामुंगतै साखा नों मानिक सरकार से त्रिपुरा राज्य उग्रपन्थी रकनो चुबानाय आसल मदतदाता आबो प्रुफ दंगो हनै बिलाइखै त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरंनो हामबाया फारि हाइना हाइ तेवाइसा नंनि बसकांगतिनि कक साना हनै मा नुकजाक फिका ककंखा सालकिसा सिकां मानिक सरकार त्रिपुरा हास्तेनि रिजनल पलिटिकल पार्टी बाय जे टेररिस्ट अर्गानाइजेशन हनै बसावो माने उग्रपन्थी रकनि बिसिंगो हालक दंगो हनै जे कक सामानि सिलसावै काय और विभिन्न बलं बरकनि मथानि कक उल्लेख खालायखा काय रिजनल पार्टीनि कक खायब स्राय काय सालिया काय साबो बाय बतेके हालक दं आ कक ब सालिया शुधु बिनि पलिटिकल माइलेज नानानि बागै माने बेनिफिटनि बागै ब जे कक सामानि अ ककनो नतिनि फिरकनानि बागै आं किसा नंनि बसकांगो कक सानानि नायो ककंखा जे मानिक सरकार जे बलं बरक बाय जुदि अरने रिजनल पार्टी बररक जुदि हालक तंगै तंखा गाकाय तांगै बस्राय खायै तिनि अमति रिजनल पार्टी मुंकायै एवं ब रिजनल पार्टी ब अजामा बाय ब बलं बरकनि मथा माने उग्रपन्थी मथा हालक तंग आबनो ब तां क्लियर खाय सायमाया तामो केबें मुं तंग अ सायानि व अमना आं बनो सोंनानै मुसुंगो ब थांनाय 25 बोसोर बामफ्रन्टनि शासनाव 20 बोसोर चीफ मिनिस्टार तंखा आफुरबो ब अमति कक गोबांमा कक साका किन्तु ब कोनो प्रमाण दिमाया बाफुरबो साका विभिन्न रिजनल पार्टी बाय बुट बुसकांगो हंकेनो एसेम्बली बुट बुसकांगो हंकेनो एडिसिनि बुट बुसकांगो हंकेनो ब अमति कक तिसावो जे अरने रिजनल पार्टी बाय बलं बररंनि बिसिंगो हालक तंगो एवं आबनि बागैनो त्रिपुरा हास्तेओ अर इफरै नांगो जाति उपजातिनि बिसिंगो माने केबें मुं आसायो
danga unglayo khoglai mani ungo bothalayo nei bo noksok samala ungo nei bo kok silsai tango emon ki Vijay Rangkhol indigenous population ni je conference jene bawo ungfru iwenno afro bothang purbo bosawo ugrapanthi bethange malaika bisonnataবাদী rogno modot dikha aro chadin Tripura ni kok sakai nei bo ullekh khlaika jodi Vijay Rangkhol afro jene bawo thangai UN speech jodi chadin Tripura ni kok sai tong khangka kai bo to Indian passport nai no thango ebong passport bai no botaise India phirogoi phayo tangai Delhi airport Vijay Rangkhol arrest khalaya Delhi airport arrest khaliya Tripura government le ningle chief minister tongo ningle tangai afro Vijay Rangkhol arrest khalaimeya jodi nin thane proof no tong khangka kai je Vijay Rangkhol bolong borok bai malai mane ebong sadin Tripura ni kok sai tong khangkai bisinotabadi ni kok sai tong khai nung Manik Sarkar le tangai Vijay Rangkhol no nung arrest khalaimeya nimo political benefit ni bagai da sa na wansa Tripura sarang no walai rewe or ta ko danga phonang na bagai da nung sawi tong ninomte nino kok to communal kok nung tang praman chara nung ko ba nung ekta mukhyamantri nin ekta daitto tongo ekta nung daittoshil borok nung daitto noi kok sana nango proof sara nung baike saka nung khomata tongphurbo saka tab khomata lai thango tab birodhi dolobo nang saka kintu nung proof ka kaisa paneriya tamni bagai nung election ni buskangka kana sa omoni kok bumangkha bomoti ke Tripura sarna regional party bai somporko tongo halok tongo omte ini sawoi Tripura sa amsa ino disturb elaka gosna khayei army Assam rifle CRPF TS harno bank sawoi Tripura sarangno oro ottosar khlainani bagai oro nirjaton khlainani bagai nirosto bororongno fake encounter ni mungroi butharnani bagai bobun bagai abun sorjantra khlaisi bomti kok saitongo tar mane bo Tripura sarangna nasigi maya karon bo Bangladesh ni totkalin puro Pakistan illegal migrant settler oro abuni bagine bo sawi tongo ang Manik Sarkar no chanani nayo nini thane judi kono praman tongkhakai bo regional party bai bo bungko terrorist party ni halok tong judi proof tongkhakai nang bini mung kai ebong ugrapanthi ni mung bo kai nang sadi je orang kothari nang gopena chubadi gopeni thane tothori di nang tangai nang gopena tothori awai nang media buskang ka koksa tang gopena ka nang subai maya nang to gopena si subana nangle nang police na subana nangle police na subai nang tang media ka saitong tangai nang chief minister thane kori maya bidhan sabha nang praman sabha tang sei maya aboni bagino ang Manik Sarkar na sana nawa ni nomti bauta baji kok omti tatal kok chengra kok nang saya tong khana sawo nang mana mothak de aboni bagaino tini paharo nini dol tini communist party nini communal party tini pahar ni komona ni nai tongo ar te kaise nini amalono NLF tini utpol Debbarma jail bisingo tongmani jail ni yogo tini bahike botaisa bolongo phirogoi thangmangkha nini police borotong nang na afro chief minister Tripura ni nang tang bono rominareng maya tini subir Debbarma jail ni yogi taisa bolongo kifili thangpa dirgo bosan pore tini government agreement khape tamang na afro rominareng maya abo ni bagi sabo dayi nang dayi yada nang afro home minister yada nang tang borong na rominareng maya ar tabo ka sawo kisu ko blok elakawo kisu thana elakawo ko ugrapanthi by regional party daitto gain hinamte kok saitong nang obono sana nayo ang sanani nayo je Manik Sarkar ni regime bo chief minister tongphurun somoyo je Chantir Bazar hospital ni Dr. Pradip Riyang no khogit langjaka bini nok bai khurawo bone kidnap khaitlangai bathar jaka 300 point Pradip Riyang ungko ya sabo khokka wanjoi bolong ni borok wanjoi ugrapanthi UBL la khokka rang na harka tini Pradip Riyang na tangai nang uddar khai malia Supremo Debbarma no 5 तारिख February 2000 Agartala sal katang kogoi bathar jakha nang tangai tini romim nai meya khorok busingna nang rom kha khorok sar phana punishment tabuk bo maya anukhung Supremo ni bihik song basajik song basaro
tini bo bisar maya tini bo Pradip riangni buma bufa songbo thibeka khaddo khonangai bongni takhok buhurok tini bo bisar maya nang abon kha tam reply rinai nang Manik sarkar aboni tam reply rinai Dolai district ni SDM Sosi Mohan Debbarma ni kathai bini quarter gana mangkha wanjir bai bothare khasi ara khasi rijakha kotok sori thui hne ko khaya ningabo ni khatang inquiry CBI inquiry ria tang CBI inquiry ria win police inquiry simi thanan tein ko khai SDM tang Sosi Mohan Tripura to tomang samang kotok sori thui nan ba afurni potto pottika fili nai di donik সংবাদ chendon pottika fili nai di tamo sike boro je ang chamana bo tatalda na ko chengrada Robi liton chal kathang rani bazaro bui butharka bohogo wasuli butharka o robi liton ni pisarti ni bo maya tangai CBI to jantoriya nang tangai kirijak o Sosi Mohan o je Pradip riang o je nini Sukram Debbarma ni abone CBI to jantori ni nang tangai kirijak kinang kirijak mani kokungkha o butharti ni wani ni yak tongo serai amo CBI proof jodi inquiry khakaino nang manjago nang yogya nang se Asol Ugrapanthi no Modotdata nang Modotdata yakatin utpol Debbarma taise NLF tiwa kifil thang mangla khamo nang jodi Ugrapanthi no sajjo khaya hingka kai tini subir Debbarma taise bolongo thangai mangla khamo nang se Asol Modotdata nang Manik sarkar che Tripura rajya ni Ugrapanthi ni Modotdata nang se borno Chubanai amo proof tongo amo simia tongaboti riang rep khlaijaka ompini 9 तारिख अक्टोबर 2001 go meri lusai monu thana bisingo rep khlaijaka a thana ni osi soha rasto bokune bisar malia oro chini borom ganang pijus kanti bisas bo bai khai phai malai bo high court khai ko case khlayo case khaiman por cha abur thana wa FIR ngo FIR point naya meri lusai no 9 तारिख go phungo phungni 6:30 minute bini nongi rom to phai bolong boro bai kuburjak tongo hinai tarpore thana wa sapung asuknai hor 9 ta wa bono rep khayo a thana ni usi bai khoroktam bisar makha meri lusai 1913 November khoini koilanpur ni musrai tui hasing parao 5 jon Tripura je CRP bai rep khlai jago abo ba FIR naya Chini Belsorani takok Chini dofana hamjangnai Dinesh Debbarma wafro thangai FIR khaika abuni bo tini bo bisar maya anukhni bororo a rep khlaijangnai ro nang Manik sarkar abuni tangai nang bisari maya nang Tripura rok rep khaijakai nang moneyo nang khosingo nang shanti mano Hasteni kebengnai bodolni adong Manik sarkar ni kokno phirok mongrana thangai ATTF ni kacham Supremo machang Ranjit Debbarma taibo koksil samungtei saka nang Manik sarkar jati upojati ni shanti sampriti nai tongkha hanke tini tanggaini ni jati kagai dopha kagai bosong kagai sason chalok khan nang tini 20 bosong aboni phirok mungnayo Hasteni lukurok hanai 1997 ni 8 September Tripura Assembly wo kaisa bill pass khlaijaka a bill ni mungtamo the Code of Criminal Procedure Tripura Force Amendment Bill 1997 o bill no pass khlaijaka o bill pass khlaijamani uddesho ongkha Tripura sarano romkai 6 mas bina bisare jelo tonina ni bagai afro o 8 September 9 September ni doinik সংবাদ nainari sakao tam headline kotor bakai sija omo tatalda chengrada nang nainai di nang Manik sarkar nang kabo kanaya ko nin mokol tong nin record tong nang phili nai di ang nono sawo tamni bagai tini upodrota অঞ্চল ঘোষণা khlaijaka উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা khlaijaka je Tripura Hasteni ingko 1997 ni 16 February wo oro ingko khlaijaka উপদ্রুত অঞ্চল প্রথম 6টা থানানো যত Tripura আমসাyo ni থানানো nang উপদ্রুত অঞ্চলগুলো ঘোষণা খাইকা অথচ nang wanjiam sai no khai bad di tonika oboni bo ang reference rui tongo hangka kai
অমংখা 18 তারিখ মে 2001 আগরতলাनि बुलागिरिव यांग सदर नटनि गारि खुंनि जीप साखाव बुम फाथै रिजाखा आरो 12 जना इन्जुर दंखा आ तारिखनि 19 तारिख मेनि 2001 नि चेन्दन पत्रिका नायनो दि आरो इन्जुर दंनायनि सबि कतर कतर खाय रिजाक दंगो इउ बिल्डिंनि हामला बाय 12 जन जखम हिनै नों आबन खा तां उपद्रत अञ्चल गुसना खाया ओ वानजि बलं बरं ना खाय तांगे नों बेनि गुसना खालाया तांगे नों गुसना खालाया तांगै निन थानि तांगासे साम्प्रदायिक मनोभाब तांगासे बखा सित्रा नों कारण नों त्रिपुरा सारंना नासिगिमे त्रिपुरा सारंनि कोनो किसुं गेखाय नों कक साया आबो सिमिया 28 तारिख जानुवारि 2000 कल्याणपुर बाजाराव बुम रिजाखा चिनी बरं 9 जना इन्जुर दंखा इउ बेलो आबो दाय स्वीकार खालायखा नों तांगे निरब आ दिनो नों चिफ मिनिस्टार ब्ला नों पुलिस मिनिस्टार ब्ला नों खरा बसे वानजे बलं बरं रमखा त्रिपुरा सामसायखा नों चिरनि अभियान होनै साल बुरुम बुरुम आर्मी रेवै उपद्रव अञ्चल गुसना रेवै आर्मी सीआरपीएफ आसाम राइफल बेंक सावै नों चिरनि अभियान निखा नि नामाल नों वानजे अञ्चल तांगे उपद्रव अञ्चल रे नों चिरनि अभियान निया नों साम्प्रदायिक गिया हिंगाखाय नों जाति उपजाति सम्प्रीतिनि बरक नाय सानै दंगो हिंखाय नों तांगेरिया नों मानिक सरकार अमो सिमिया 1999 10 डिसेम्बर मास माराव बुम फाटिका जागानो 4 जना थैखा 6 जना इन्जुर दंखा थैनाय रक जतन रियां हदानि बर इन्जुर दंनायबो जत रियां हदानि बर ताम बिसारिखानो खर बसक रमखा मास माराव बुम रिनाय रंनो खर बसक रमखा तिनि सिदाय थानाव बुम फाटि दिखा आनि कामि आमसायनि बर खरक ताम थैखा नों तांगै नों खरक सापन आरो निरन बरन रमि मानिया तांगै रमिया नों मानिक सरकार नों तो पुलिस मन्त्री नों चीफ मिनिस्टार तांगै निन जराव नों बरंनो बिचार खायमिया बलं बर वानजि बलं बरनखा नों तां उपद्रत अञ्चल गुसना रे बरनखा चिरनि अभियान दिया तां नग नग चेक खालायरिया आ त्रिपुरा सारा निरस्त बरनखाय नों बलं बर बे गदाल जागा कहिनै नों टिएसआ रेवै नों फेक एकाउन्ट रेवै नों बोथारका खायरंमा सिनजाखा गोबांमा पारानो सकसारि जाखा आनि निजेनि नक तिनि जे नक आसुगै आं कक साइतंगो अ नक नबो सकसावै थापला खालायरिखा नों मानिक सरकार जे नों निरपेक्ष शान्ति सम्प्रीति नायु तंग हांगाखाय जाति उपजातिनि बिसिंग नों सम्प्रीति नायु हांगाखाय तिनि तांगै निनि जाति खागै दफा खागै बसं खागै नों तिनि शासन चालकानि नामाल 20 बছর अमनि जवाब ब त्रिपुरा सरक नायो आबनि बागैनो निनि पार्टी निनि दल तिनि त्रिपुरा हास्ते पाहार आमचायो त्रिपुरा सा आमचायो निनि दल तिन कमरनानि नायतंगो कारण त्रिपुरा सरक आबि सिसाका लेखा रोंखा आगिना जुकरिखा अमसिमिया 11 जुलाई 2000 दैनिक संबाद पत्रिकानि हेडलाइन नायनादि बांगाली बৈরীদের হাতে রাজ্যে পর্যন্ত নিহত 20 উপজাতি আহত 60 अबानि कगिया दैनिक संबादनि कक 11 जुलाई 2020 नि आं मानिक सरकारनो सावो नों परिनादि आबनि जरावना नों मुख्यमंत्री तंगन समयना दैनिक संबाद सावो बांगाली बৈরীদের हाते राज्ये पर्यন্ত निहत 20 उपजाति आहत 60 अब आं सैया अमसिमिया 1993 नि 25 আগস্ট आफ्रो एडिसिनि विरोधी दल नेता अगुर देबबर्मा नि नेतृत्वेर बर राज्यपाल बाय मालायो तामो साका राज्यपाल केबी रघुनाथ रेड्डी बाय मालाये उग्रपन्थीদের পেছনে কারা খতিয়ে দেখতে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা হোক হিনই নরক आफ्रो नং दिल्ली देशर कथा 26 আগস্ট 1993 का साव न्यूज आफ्रो अगुर देबबर्मा लगे कामिनी देबबर्मा एवं रंजित देबबर्मा ओ एडिसिनि चेयरमैन कसाम बल लगी थांगो राज्यपाल मालायफ्रो आफ्रो बरक सावो कमिशन अफ एनक्वायरी एक्ट अनुसारे हाईकोर्टनि एकजन प्रवीण विचारपति रिवै विचार विभागीय कमिशन गठन खालायनो बरक दाबि जानांगौ राज्यपालनो मेमोरेन्डाम सबमिट खायो तांगै नों खायलायलियासा विचार विभागीय कमिशन नों चीफ मिनिस्टार तंगै तांगै नों खायलिया तांगै राज्यपालनि थानि नों राज्यपालनि थानि आफ्रो मेमोरेन्डाम रिना ना उग्रपन्थी उकलक साबतं नायनानै बागै नों इनक्वायरि तां खालायदिलिया नैनि जरावो नों चीफ मिनिस्टार तंगन समय तामो किरिमा तंनिनि साबो तामो केबे मुं टंटां नों स्राय स्रायकै सायमैया अमति हायकेनो अबसिमिया
8 तारिख सेप्टेम्बर 2020 खोयाव 4टा गाँव पञ्चायत वानजै गाँव पञ्चायत बांग्लादेशनि फ्लेक्टि साजाखा अथच फ्लेक्टि सानाय रंनि एगेन्स्ट नों कोनो कासे केस एफआईआर खारिलिया बरनि एगेन्स्ट कोनो कक सालिया नों हिंगाखाय ते आबोनि बागैनो आं मानिक सरकारनो सानानै नायो नेनि थानि जुदि बलं बरक बाय टेररिस्ट अर्गानाइजेशन बाय उग्रबादी बाय उग्रपन्थी बाय जुदि रिजनल पार्टी बा कोनो बरक जुदि हालक टं टं माने प्रूफ टंखांगाखाय प्रमाण टंखांगाखाय नों गभर्नमेन्टनि थानि रेडि गभर्नमेन्टनि रिवै तथ्य रिवै नों सुबादि गभर्नमेन्ट न केबो नाया अरंगध गाय नों तांगै रियावै नों मीडियाव सिमि कक साइटं गभर्नमेन्ट खाय सुबाया तांगै साया नों पुलिस नखाय अमनतिनि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक साइमानानि मुसुंगो आं माननीय मुख्यमंत्री नाने कयनानि मुसुंगो विरोधी दल नेता मानिक सरकार जे कक सामानि अमन तथ्य तिख्लायनानि बागै इमिडिएटली मानिक सरकारनो एरेस्ट खालायनानै नांगौ एवं बन पुलिस रिमान्ड टुबुय बिन थानि तामु तथ्य तं अब तिख्लायनानै नांगौ आबोनि बागैनो आं आपिल खालायनाय त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार बरम गोनां बिप्लब कुमार देबनो इमिडिएटली मानिक सरकारनो एरेस्ट खालायनानै नांगौ ब तथ्य रियांगाखाय एवं पुलिस रिमान्ड टुबुय जे बकक सामानि साबै साबा हालक दं अब तिख्लायनानै उंथन गाय आबोनि बागैनो आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरंनो सानाय जे त्रिपुराव जुदि बलं बरंनो चुबावै टंखाखाय जुदि मदद दी टंखाखाय आबो अंका सीपीएम नि नेतारक एवं हालक एवं बलं बररक साबोबाय साबनि मदद माखा तामंखा अब कासे टकशु खायना नंथन आ टकशु मानिक सरकारनो तुमनांथन आं रंजित देबबर्मानोबो इनभाइट खायना नंथन बबो डकुमेन्ट्स तो फाइटन आंबो डकुमेन्ट्स तो थांगाना विजय रांखनाबो आरो इनभाइट खायना नंथन आईएनपीटी आईपीएफटी नि ने अजमारनोबो इनभाइट खायदि टकशु आसुग्रिदि हादि सालायनाय बिनथानि तथ्य तंखा बाव सातन चिन्थानि तथ्य तंखा जों प्रूफ दिनाय फायदि साबो मदतदाता जों प्रमाण खायलायानो ताइ ताम सानाय अंका आसिक सावैनो ताखौ बुखुरक नरबो वानसुगैनदि जे अमति खायनो मानिक सरकार त्रिपुरा हास्तेव ताबुसक जरा त्रिपुरा सरंनो चिनि निरह निरस्त बररनो सामुं टांचानाय रंनो अत्याचार निर्यातन खालायनायनि बागै पुलिस आर्मी सीआरपीएफ बीएसएफ आसाम राइफल बेंक साइरिवै त्रिपुरा सरंनो नग नग कासावै सातंनानि बागै बोरि रंनो रेप खालायरिनानि बागै जे ब चिनको चाइतो गैतंमानि अमनि बिरुद्धे जों जत्तनो खरां माति सानाय मा बोसालायनाय आन्दोलन मा खालायनाय ताइ काइसा कक बेलायखे खा दुख नांगौ मुक्ति खालायो सालकिसा सिगां चाकमा गात चिनि खरकसा बुखु रेप उंहा हाँ आरो 6 जना आसामिनि मुं फाइका ताबुक बरंनो जे मेन काल्पिट दं रमजायगा खरंनि बर बांलादेश खारथां गायन खानाव मिया ताइ खरकसा आम बासाव ताइ खरकसा चिनि बुखु रियां जो गोथैमान खा अमतेके साल बुरुम बुरुमनो चिनि बोरिर रमफिरा जागो बोथार जागै दं ताइ बोसोक जों सह्य खालायसिनाय ताइ बोसोक जों बरबाय सातक जाखसिनाय अमनो आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरंनो सोंनानै मुसुंगो नरक ताबुक बदा सिरिं सिरिं टंसिनाय नगा सुग्लाय खुसुरुय फियाबा पाइथागो चिनि आवायमुं नायै दंनाय जत लुकुरकनो आबोनो साना मुसुंगो ATTF ni kacham Supremo machang Ranjit Debbarma ni koksil samungti samani eba kebengnai bodolni haste adong machang Manik Sarkar samani bebakno borokni sakbai thangni koksil samung eba personal allegation o kokrokni responsibility borok sakbai thangno aro borokni koksil samung eba kok phirong mungo goroi chini khorang eba koktuma awaimung khlainai kokthumbe dekbai mungsa gedalmung Bureau Report Chini Khorang.